Bonjour, bonsoir, nous c'est Destinasyon la Calpod. Aujourd'hui, nous, vendredi 27 septembre 2024, là nous allons au Destinasyon Basen bleu, première section Kominal Laplate. Nous déjà en route, nous allons la Général Capoider là. Je go à l'antenne, Destinasyon Laplate. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Haïti, belle femme. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Waptin sampin fela Seveye yo metin feye Usitala waptin sampin fela isiba Seveye yo metin feye Listen, listen. Yeah, yeah. Haïti, belle femme. Goute, gen yo e kom tande. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah,
yeah. Haïti, belle femme. Yeah, yeah.